kwesa bosi hisa kungwan kayamana akanu trekosia agata kwean kyanma kanwa kaspot in arwani his dise atu agata gakian tin kaisem khabama iko gastro hanaba miku Bibian twim kwem adam kweku anum kwekana ay an osa wa araha sim osa chandam ka we kwean kweara Zika matrare, zira bamgata
wa Israel dim akokaiba huatwa dim akokaiba huatwa Kairamari bagai sama tu kanira petrai tamas kaitwa saga Kairamari bagai sama tu kanira petrai tamas kaitwa saga Kwene ngus okwe kokone ga kayam ababo ngen awandi somandi mum kwen ayane ga am kan an akriye twabata abamaya twabata maya in ayan kham ara kwe ha mega kham dim kwen bangeta makiye are saba kaim bira tanu kauba karim ngariba thon tamam kumba ay kham to kwandiba Memorle pa Maria sabiri ama kumsiga akam twaba aba asiaga Jesu tama timi tusufasa kasi tusufasa guru asagada desa
Memoin khilem ikhamngarim diba sonkur okwe khami abirimi ama Josephae Davitem 87 ta marasa sebego na kastaris kwesa kuru I khaska kumena kumsam mkokhwake siga qam toba aba siga qwaba Jesu tamakri khamdini khweni mgahani dikhiban kwe khwara khama teme oyan nya kokuru se masagasga khamngarim Profitim kwehu akuya hasatse hoka hoeka. Nkoma. Drakwas kene hakwe tamasaga ngan asa aga kam toba aba mega Emmanuel tamakriye tammi ngisa koma ngariba ha trata teme me Joseph ba oman kwete aba koma kham ngarim de mwengelba qaima kamakuru aba asimarasa kham diskwe isese yakhabam kota kwetwasi Sinwaki khasi kam toba aba meqaba Jesu tamakri Josephaye Ta Maria sa sebehu Josephaye Ta Maria sa sebehu Nakastari swesa Josephaye Hasta kumenya tum san kwe huwa kham twaba sa aba ziga twiyaba Jesu tamakri khamdini kweni mgatwibe kwe khara Emmanuel Mariba twata Josephaye Ta Maria sa sebehu Josephaye Ta Maria sa sebehu Nakastari swesa guru Josephaye Hasa kumenya tum sam kwe huwa kham twaba sa aba ziga twiyaba Jesu tamakri khamdini kweni ngatwibe kwe khwara Emmanuel Mariba twata Mariba twata Mariba twata Mariba twata Me jesarte nasarta dim qalgum khalla dim kwehu asijita dim qalgum kweka Bethlehem atakuma qiyeba Ikham Davitem aba yakwe Davitem dim kaumiko ikam Khakwem kosi maras khwase kose kwanto amana hasa siku hata hakum kana khara Bethlehem kwe hana kam kokwa basga abadim qaybaha siku dim tom khas diba aba asa akriyan trakami agorum okokomi qangum koyiko umqwanka akama Siko qaqi Tom khas diba aba asa aqiyam
Aku gukor kalkuka kaha ate aku guzi kore. Mekuku hamon khelem akam dibaha kaya kukete men akam ngarim dim aba aku kuku kaisa sen au. Mekumon khelba birko ama ta aku bo kain kwaner ko wa hama ko. Niga ha we kwan kaisa se kain kawan ma ake. Ngam katu dafitem dim agum ko khark aba maya. Ay ham Kristiba. Siga nuskusa hakau ko kaisa Ko tam kri kakam a gorum ko koya ba ka gabo tammi. Ama tang au kai twa ne
siko kuha mongel kudiskas ngar disa kui aham mongel mtwa hana hase ngar bagom ama gom kwan mi ikaisa se ama kahana ngar mkwa ha nakato kwan hinte engum kaikwe kone im ngama ha nikwe teme Say
Ikhitara tuska ga tkhikwan hatite sigan ayan disnun osnarim disahenaka gukam disahente ay gomkwe ha iga khamdi kan tsamame khaya banega bo iga qoya ba twane ko khwase ngune akhitara hatite nelampian din kan henaka tsamsdi kan hente kha qatite ikhamngar baga al malin khama thonta masenigan ay khani I memang khalaba birte ama nguyani tom saa atsegu u meko ekham ngi profit kudi marba kham di moy khalaba tsaya ko mesi ngiga khase ha kurse zikhuzi kham di kan ai temi